Jesu, Landa Poti.
Hallelujah. Amen. Sikuwela phambili ngokutabelela 157 lo 177 kulo levangeli. Amen. Lifikile ivangeli esizweni isabazo ilefile ukukhanya ilezinhlanhla imikhuba yabona
ngamakhanda sizwe umthandazo. Amen. Thixo ka-Abrahama. Yes. Thixo ka-Isaka. Amen. Thixo kaJakobe. Amen. Siyakubonga Baba ngale mvuselelo Baba Nkosi Thixo somandla. Amen. Sibonga Jehova Nkosi Thixo somandla ubukhulu bakho. Amen. Sibonga wena Jehova ngoba ukule ndawo. Amen. Siyabonga Thixo wami, siyabonga Nkosi yamakhosi. Amen. Baba uyingcwele, ungonamandla, ungonothando. Baba Nkosi Thixo somandla uhawukele isizwe. Isizwe sakule ndawo. Baba Nkosi Thixo somandla wena uhawukele. Uyazi wena Jehova Nkosi Thixo somandla bonke abakudingayo. Uyazi wena Thixo wami ukuthi konke Thixo wami Baba uyabayenzela khona. Kuyona le ndawo Thixo wami Baba sifuna ukubona ubukhulu bakho. Zwakala kuyona le ndawo. Zwakala kuyona le ndawo. Hambela kuyona le ndawo. Hambela kuyona le ndawo. Yehla Jehova unamandla. Thixo wami ulamlele Baba omunye umama lapha. Ulamlele enye insizwa lapha. Ulamlele omunye ubaba lapha. Ulamlele Jehova Nkosi Thixo somandla ugogo nokhulu. Baba Nkosi Thixo somandla yiyo into iyenzayo. Uthi lapho kubothene khona ababili noma bebathathu ngegama lami wena ukhona. Siyazi ukuthi ule ndawo Jehova. Siyazi ukuthi wena Jehova kuyona le ndawo. Baba Nkosi Thixo somandla sisize Jehova. Ungayingcwele wena Baba. Ungonamandla. Ungonothando. Thixo wami Baba wahamba imizi lemizana. Injongo yakho Baba wakuyikulamulela Baba babotshiweyo. Thixo wami Baba uyazi wena Jehova babotshiweyo. Uzile Jehova kuyona le ndawo ukubalamulela. Jehova unothando. Ake wehle Baba. Moya oyingcwele. Moya wamasu. Moya wokuthula. Ake wehle Jehova. Ake wehle Nkosi yamakhosi. Ake wehle Baba unothando. Jehova umkhulu wena. Umkhulu ezulwini. Umkhulu emhlabeni. Makuthi Jehova Nkosi Thixo somandla abanyathele kuyona le ndawo. Dala inguquko Jehova. Babuyele Jehova bengasikho babuye beyikhokho. Thixo wami yikho uyenza kwemandulo. Namhlanje uyakuyenza. Namhlanje uyakuyenza Jehova. Nkosi Thixo somandla bathi mboni. Ayawa ngegama lakho. Amadimoni kala ndawo kuyona le ndawo. Imoya emibi kayila ndawo kuyona le ndawo. Ngoba ukhona wena Jehova. Ngoba uyehlile wena Mesiyana. Ngoba uyehlile Nkosi yamakhosi. Uyehle ukulamulela Jehova. Mabuswalale uqhubo lwakho. Jehova wena nelifusi. Jehova buswalale ukuthi unomuntu okhululiweyo. Siyabonga Baba. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi yokuthula. Jehova siyabonga. Lifikile ifanele. SenisakwaZulu. Jehova ke usize Jehova. Isizwe sakwaZulu. Sisize Jehova. Thixo wabona amandla. Thixo unothando. Thixo unozwelo. Baba Nkosi Thixo somandla. Awuyenzi Jehova Thixo somandla. Into ezwakalayo Baba kuyona le ndawo. Ake uyenze Jehova. Nkosi Thixo somandla. Yehlisa umoya wakho Baba. Moya wokuthula. Moya wamasu. Moya Jehova wokusiza. Baba mawuyehle. Baba babotshiweyo. Baba bakakhulule. Baba Nkosi Thixo somandla. Wahamba ezweni leBagadara. Baba Nkosi Thixo somandla. Sayibona into ethethwa nguLigiona. Seyihlezi Baba. Ikhumile.
Siyabonga baba nothando. Siyabonga baba. Dula la kuyona le ndawo. Sizwile baba Nkosi somandla. Uthe wena kuphelele kuphelele. Wakusho lokhu seGolgotha. Baba Nkosi somandla. Ozelo hlupho makakhululwe. Ozejova Nkosi somandla ngasindiswanga makathethelelwe. Baba Nkosi somandla bonke sikucela ngegama lakho uyakuyenza. Baba Nkosi somandla uyakuyenza. Awulutho baba. Awusiye umuntu. Thina abantu sinamabumba. Sifuna ukubunjwa nguwe. Sifuna ukuyenzwa nguwe baba sifanele. Baba Nkosi somandla siyakubonga. Sibonga umsa wakho. Sibonga uthando lwakho. Inkonzo nale baba sinikeza esandleni sakho. Inkonzo nale baba khuluma wena siphile. Baba Nkosi somandla khuluma siphile. Sinakilelwa kanye nabantwana. Jehova Nkosi somandla. Siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Makungabolwa umuntu. Makuzwakale igama lakho. Makuzwakale wena ukhuluma. Makuzwakale wena usitsho indaba. Indaba yokukhulula. Baba Nkosi somandla. Siyenzele umusa Jehova kuyona le ntambama. Siyenzele umusa Jehova. Siyenzele umusa Nkosi yamakhosi. Siyenzele umusa baba ingcwele. Sizwe Jehova sizwe. Usiphendule Jehova siphendule. Ngoba baba siyabe sibuyile ukuzocela kuwe. Jehova konke sikucelayo wena uyakuyenza. Jehova siyakubonga. Siyakubonga Nkosi yamakhosi. Ake wehle baba. Yehla. Yehla. Jehova yehla. Yehla moya wengcwele. Yehla moya wokuthula. Yehla moya wokumonasi. Yehla Jehova wamandla. Yehla Jehova wamandla. Ake wehle. Baba Nkosi somandla. Onyathele kulama khuma ekhula. Makaphile ngegama lakho Jesu. Baba Nkosi somandla. Ake wehle. Jehova wamandla. Yehla. Yehla Nkosi ingcwele. Yehla baba onamandla. Yehla baba onothando. Yehla wena okhululayo. Yehla Jehova Nkosi somandla. Wafika endlini leKhephenawume. Baba Nkosi somandla kwalo ekhula. Baba wasinda Jehova. Wasuka uthathe uhlaka lwakho mhlawumbe. Sizwile Jehova namhlanje emini. Uthi zanini lonke lina likhathaleleyo. Lelisithayo waniphumuza. Sibuyile ukuzophuthuzwa nguwe. Sibuyile ukuzothiwa sithe bathe njobheni nguwe. Sibuyile Jehova ukuzonamathela kuwe. Sisize Jehova. Silamulele baba. Silamulele Nkosi yamakhosi. Silamulele Jehova wamandla. Ake uyehle Jehova. Lamela Jehova. Oh Thixo wami. Bamba omunye laphayana. Ubamba omunye laphayana. Ubamba omunye laphayana. Singaziwisi wabuya nisilokho siwabuya sikokhona. Jehova wamandla. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Ngegama yomtheni kaThixo. Siyabonga. Thina bonke. Thina bonke. Baphile Thixo. Nkosi somandla. Sikubongile baba. Siyakubonga baba. Siyakubonga Nkosi yamakhosi. Siyakubonga baba ingcwele. Siyakubonga Nkosi enomusa. Baba Nkosi somandla. Sinikeza yona le inkonzo esandleni sakho. Esandleni sakho ngcwele yami. Igama lakho alibongwe. Lithunyiswe. Kuze kube phakade. Amen. Siyabonga izaziso. Siyabonga abathandekayo abafikileyo.
abavela ke inhlangothi zozine iMpumalanga iNtshonalanga iNyakatho leNingizimu. Lapho sisekhona silanda umlimo bathandekayo. Noma yini oyidingayo iyatholakala khona. Ungaphumule ngisizana. Ungaphumukela lobiqoqo lobusinti. Thola kwakho zaphuma lapha. Uthi masikhuluma ngokuthi imvuselelo yensuza iphelile lawo uthi umlimo ungenzele lokho. Siyambonga uThixo ngezinkonzo eziqhubekayo. Siyambonga uThixo ngokusindisa phakathi kwethu. Siyambonga uThixo ngokusebenza phakathi kwethu. Siyambonga uThixo ngokusebenza phakathi kwethu. Silesicelo somthandazo bathandekayo. Sicelela ke umzalwane wethu abaningi bayamaZulu Maphonga. Ungelebeke kumkhuhlane usesibhedlela eMtoko. Amen. Khona ke emvuselelweni kasimemezeni igama lakhe. Amen. uNkulunkulu osindisa kule ndawo. Amen. Umhlabelo wathi indawo yokuthula indawo yomusalo lapho masibo inkosi esindisa kule ndawo. Amen. Manje nalo ulimo sindisa kule ndawo. Athumele ilizwi lokuphilisa. Amen. Simbonile izolo lokusithe philisa. Amen. Namhlanje kuseni simbonile vusa. Amen. Umama phakathi kwethu. Usathane semncindezele. Engasabuye emvuselelweni. Eqedwe ukufakela umthandazo. Basukuma kwathi. Amen. Wathi namanzi sasa. Ukhona phakathi kwethu. Amen. Uhlalele ngaphi mama? Amen. Inkosi mayibusise ma. Manje siphiliselwana umama engavuki. Athumile izwi lakhe eMtoko kade zindaba. Amvuse empedweni okukhulu. He is the same yesterday, today and forever. He will never change. Akaguquki. Uyethuma izwi lakhe. Aphilise. Ntambama namhlanje sifuna ukuthi uNkulunkulu semvusile. Siyambonga uThixo bantwana bakaMlimo. Silesaziso njalo uma kukhona udade wethu odinga umsebenzi wendlini, uma ekhona njalo abona udade wethu Mrs. Mabhena sokumama. Amen. Odinga umsebenzi wendlini yabona Mrs. Mabhena uzamazisa lapha zaqonda khona. Amen. Khona lapha ivangeli liyanika le msebenzi. Amen. Yonke into yenziwa khona la. Ofuna umsebenzi udade wethu abone ku Mrs. Mabhena uza kumnceda. Amen. Siyabonga inkosi bantwana bakaMlimo sibhekeleni inkonzo emangalisayo. Amen. Sibhekele inkonzo ekhona nezibusiso. Amen. Bambo kwakho ntambama. Amen. Khona lapha i-workshop kaMlimo. Yikho bona ungela muntu. Kule into ezakwenzelwa omunye ntambama. Amen. Bakhona lapha bangakasindiswa. Ntambama yakho yena. Amen. Bakhona abasindiswe bangakangcoliswa. Ntambama yakho yena le. Bakhona abasindiswe bangcolisa abalinda amandla. Ntambama yakho yena. Khona ogulayo osekhathele osedela impilo nanti themba ntambama. Sifo sakho siyathutha. Uyaphuma lapha ujabula usiqa njengenkoyana. Ngathula uThixo. Bantu basensuza likhona. Bangapha abantu beNsuza. Zwanini madoda uJesu landelina la. uJesu landelina. Tunasifanele labo sport labo bingo kuphela. Sizokonkotha but umlimo ufikile. Uzolinika ungeli kufunayo. Amen. Uzima zikhethe. Amen. Ngo ngakhethe ukusakala lokho selila. Kodwa kwakho kufuna inqa ugula uphila kula. Amen. Right, a point of correction ayamsebenzi oqhakathekileyo. Kodwa nginanzelela ukuthi abantu lokho bengumuna yelani zicorrect. Angithi uthiwa kungaphi lapha nyoni? Vile 2 ngaphi? Ensuza angithi? Amen. Right, ngifuna ke umpractice indebele kancane. Angithi? Amen. Banoba honi ibhani lenkomo. Ayaba ibhani elifanele inkomo. Amen. Ngaphansi libhale inkomo angithi? Yathi inkomo. Yathi yini? Inkomo. Awuthi le inkomo.
Ngizobantu besilapha kuse-insuza. Hayi. Leyi ayisiyo insuza kodwa kusensuza. Angithi? Singapi? Insuza. Asikho insuza ngithi. Lokhana kubhalelwa kana libhakane libhalwe insuza. Kodwa yona kuthiwa kuse insuza. Hayi kodwa sise insuza. Hayi. Asikho insuza sisensuza. Angithi? Ngoba libhakane libhalwe phansi inkomo uthi le inkomo yathi inkomo. Angithi? Ngizile bantu abantu. Lapha sisensuza asikho insuza. Nkosi nibusisa ngithi. Ngizila abadala bebaNkulunkulu hathi lezi siphambanisa ibizo lakhe. Ibizo labo lapha athi awuthi sikuqondise. So lapha singapi? Singapi? Akusazafuna ukuzwa sithi ngilapha inzuza. Sisensuza kuphela. Angithi? God bless you. Inkonzo mayiqhubekele phambili ngendlela ehlelwe ngayo. Siphekele isimanga kwena lintambama. God bless you. Inkosi
basemhlabeni nangaphansi komhlaba obaninamandla okuphenya incwadi nokuyibheka. Ngakhala kakhulu ngokuba engafunyanwanga namunye ofanele ukuphenya incwadi nokuyibheka. Omunye wamalungu wathi kimi, ungakhali, bheka iNgonyama yomndeni kaJuda, impande kaDavida, yahlulile, yaphenya incwadi nezimpawu eziyisikhombisa zayo. Siyabonga baba umnyaka omuhle kanithi. Baba wena waceba leli cebo Nkosi. Siyabonga baba ngezingoma. Siyabonga ngakho konke baba okuhambile. Wayibona baba indoda eyifanele ngalowo mnyaka Nkosi yamayala Jehova yavuma. Yavuma baba ngokuba ihambisa ivangeli elabonakala baba ingilosi ndizalalo batholakala yeshunyayelwe emhlabeni ithina isiza isishwayelo. Awu baba siyakubonga kuyona le intambama baba sesithe kwaqa. Nkosi yami sizwile nansi insuza ikhona baba kulodaba olufanele lukhulunywe Nkosi yami ngevangeli lakho baba. Siyakubonga Nkulunkulu wami nanti ilizwi lakho Thixo. Sengathi baba ungaligcoba nalo umkhethileyo Nkosi yami. Umuntu baba umkhethile Nkosi yami ukuba khumushe izwi lakho. Singaboni yena baba kodwa sizwe wena ukhuluma nathi. Vula baba izinhliziyo zethu. Naye wonke lapha Nkosi yami vula inhliziyo baba. Siphile ngelizwi lakho. NgoJesu Nkosi yamakhosi. Amen. Amen. Ngizulile kude Nkosi, sengikhulekile
Abathandekayo ukuba ngaphansi kwalindawo. Amen. uJehova usenzele okuhle. Ngiyethemba ababekhona bekhona izolo ntambama nasekuseni nasemini sebesizakele. Amen. Kanenge simazile ukuthi sebasizakele. Amen. Unga ekhona obengene lezi zinkonzo olokhe ngaboni lutho engezwa lutho lo ngiyamesaba. Lo ngiyamesaba abaningi sebephilile abaningi sebesindisiwe. Nxa usele wena nguwe wedwa ke oseleyo. uThixo wethu muhle bathandekayo. uNkulunkulu wethu uzasenzela okuhle namhlanje njalo. Thina siyabusiseka bathandekayo. Siyabusiseka kakhulu. Sisifuna amadingi into ezizamhlupha empilweni yakho. Sesisala sesifuna umfathi wami. Njalo emangalisayo. Into amadingi into ezizakuhlupha. Funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu. Ungathola umbuso kaNkulunkulu uyathola irest. Yazi uthola irest uyabe usuphumulile sibili impela. uJehova uyabe sesenzele kahle. Bakhona abangathethelelwa izolo lapha. Bakhona yena abangathethelelwa izolo. Ufuna ukulincwela indlela. Uyakwazi ukuncwela indlela. Ukuthethelela izolo asonto enzima. Yezwa yini badala? Ukuthethelela izolo asonto enzima. Into elula kakhulu. Kulula emuntwini ongasafuni uSathane. Osekhathele sediniwe ngezolo. Athi izolo kwazi yakumhlupha umuntu. Zibulala umzimba, zibulale lani? Nomoya ngitsho. So ungahlala lento ebulalayo. Yiko sithi kulula ngoba ungafika uzuthi into leyo lokhu iyabulala kuphela. Uyalapha phambili. Uzobona ukuthi inkosi yami ingenzele kahle. Abantu abaningi abathethelwe izolo ngoba abakahlupheki. Yezwa ibathandekayo. Nxa umuntu engakahlupheki
abahlupheki vele bafuna ukuthethelelwa izono. Kodwa laba sebehluphekile sebefuna uJesu njengomfazi lona simuzwe emini. Nokungala umuntu okade emhlabeni namasolo. Ungela umuntu okade emncedise esiguqweni. Kodwa yedwa sezwile ngoJesu. Wathi nansi into engiyakuyenza. Ngiyakusuka. Niye kuJesu. Niye kubani? Niye kuJesu. Nangifika kuJesu angicela ukuhlabela ingoma. Ngiyabamba umphetho wakhe. Ngokukholwa wambamba umphetho wakhe. Ukoma kwegazi kwahle wawoma khona lapho. Nangingena umama wahamba ezijabulele. Yikho sikwaziyo ngevangeli. Ukuthethelwa izona sonto enzima abathandekayo. Nxa umuntu ekhona lapha eyisoni namhlanje ntamba ungasazifuna izono zakho ubuye lapha uyathethelela. Ungathethelelwa uyathola into emangalisayo kakhulu. Sifuna ukukhuluma ngomthandazo wesoni. A sinner's prayer. Umthandazo wesoni. Liyasazi isoni? Liyezwa imadala liyasazi isoni? Isoni umuntu othandwa uNkulunkulu. Isoni umuntu owafelwa nguJesu esiphambanweni. Isoni umuntu olegama lakhe elingekho ezulwini ngakhe. Liyezwa yini? Amen. Isoni umuntu olegama elingekho ezulwini. Amen. Noma egqoka ithayi, noma ngumfundisi, noma ngubishop omkhulu. Amen. Inqa kuphela igama lakhe lingekho ezulwini ngakhe. Kaziwa ngalezulwini. Amabhuku akaphelela kuBosebhuku kuphela. Waziwa nguSebhuku kuphela nakoSikomiti. Lezulwini avela khona ngenxa yezono wazibambayo efika lapha emhlabeni. Igama lakhe lahle lacishwa khona ngakhe. Engafe njalo lo muntu lo enjalo uyakhilikithela emalanga binomlilo. Ekukhaleni okunaphakathi. Ekubhujisweni kwesibili, ekubhujisweni kwezoni ezingamthandiyo uNkulunkulu. Lo muntu onjalo angananzelela ukuthi yena igama lakhe ngalikho ngale ncwadini yokuphila. Abuye lapha azoguqa ethi Thixo yiba lomusa kimi nasoni. Ekhala izinyembezi engasafuni izono zakhe. Aze lapha ngomthandazo omfitshane edabukile enhlizweni yakhe. Engasazifuni izono zakhe sezithile wazilahla. Abuye lapha inkosi yamthethelela. Ephume selekhona semangalisayo. Esesithi ngiyajabula ngokuba uJesu Kristu unjani. Uyazi khona sathi I'm so happy. Ake ngithintelewe. Ngiyajabula. Ngiyajabula ngithi ncinci ngoba uJesu ungithethelele izono zakhe. Wakunika ukuthula nenjabulo. Nginamacala kumaSebhuku, nginamacala kuhulumeni, nginamacala kumkami, nginamacala kubantwana bami. Kodwa namhlanje hayi mina ngikhululiwe. uJesu Kristu indodana kaThixo. Uyakhulula abantu abanjalo. Ubani ufuna ukuphuma ejabulile namhlanje lapha? Ubani ufuna ukuphuma ngoNkulunkulu namhlanje lapha? Okwazi ukuthi yena umonikazi onezono zakhe ezingathethelelwanga. Mhlobo wami indaba yezono imbi kakhulu. Ungafa uyisoni
ifa yakhona ibuhlungu inzima. Hey, lapho kufe khona umthakathi nesela loguruva. Kunobuhlungu obukhulu kakhulu. Nomngcwabo wakho unzima kakhulu. Ngoba kufa umuntu ongaziwayo ezulwini. Kahambanga ezulwini. Kabuyelanga kibo khona. Use wathatha wrong road. Thatha indlela embi eyokubhujiswe. Kodwa lapha sizwile. Ngothando lukaThixo. Sizwe ngani? Uthi yena ucineni kwalelo verse ukuba bonke banjani bengabhubhi kodwa babe lokuphila okunaphakade. UJesu wayilethi uThixo wayilethi indodana yakhe yalenga esiphambanweni ukuze bonke abafuna ukuthethelelwa izono bathethelelwe ngesihle nababalelo cala yezwa ingathandekayo uthethelela izono kumnandi ukhona yini ofuna ukuthethelelwa izono uthethelelwa kumnandi yazi ukuthi nxa kuthiwa uyindoda emadodeni umuntu ozinuka amakhwapha wananzelela ukuthi mina ngafika lapha emhlabeni ngingenacala ngingabhemi imbanje nginganathi utshwala ngingathathanga umfazi womuntu ngingakhoza amadlozi nginganamalembu amnyama ngingananto ezibotshelwe eqolweni abayiphela bapha babotshela izinto ezesabeka eqolweni nginganalutho nginjalo ngimsulwa ngingenacala kuThixo lakubantu kodwa ngokuhamba kwesikhathi sengifikile emhlabeni ohlabayo emhlabeni ogcwele usathane namadimoni ngaqalisa ukubamba abantu izinto ezinzima ngangcola igama lami lacitshwa ezulwini yikho imisebenzi engiyenzayo angizenzisi uPawulu utsho njalo lokho engifuna ukukwenza angikukwanisi ngoba anginamandla okukwenza lokho engakwenziyo yikho engikwenzayo manje nxa usuzwile ngoJesu ubuye lapha mhlobo wami uthi Thixo yiba lomusa kimi mina sona ngenhliziyo edabukileyo ngoba umuntu osufulathela izono zikade zikhona lapha ukhona ongazazi izono zakhe bomama ukhona ongazazi izono zakhe ukhona ofuna ukuthatha ibhuku sizigambe one by one singatshiye sisodwa zabe ususinike icala futhi uthi kathi lezi ngane ngabazibonanga ukhona ongazazi izono zakhe asike sizwe lapha kuzihlabeleni uThixo walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa yazi uthando lukaThixo mina luyamangalisa abantu bakanoa bathi befuna besebenza izono waze wamcaphula umdala wezinsuku uJehova wayenamandla okuvuka ebabhubhizile kodwa ngothando lwakhe wathi Noah kungamangalisa ukuthi abantu laba bevuke belucala yakho umkhumbi uNoah wakhe umkhumbi wathatha 120 years yezwa ingathandekayo uNoah echumayela ubana abantu baphenduke ngoba uThixo kathandi kubhubhe ngitsho lo yedwa ufuna abantu bonke basindiswe balizwe iqiniso baphenduke ezonweni zabo bathi nxa besifa bafe babuyele ekhaya ezulwini amagama belotshwe khona ngale ezulwini manje nxa umfazi ebafazini uyindoda emadodeni nanku umthandazo kumele uyenze namhlanje esinas prayer lapha kusihlabelelo kulamazwi amahle abanamazwi aphezulu bamfundile isihlabelelo 51 bazalwane sicela imthandazo bazalwane sicela imthandazo ivangeli silazi ngokuphilisa abantu abagulayo ukhona umuntu ogulayo phakathi kwethu khona lapha hayi naka ngikhona ukuthi ukhona nini ngani na ngoba nxa ugula lapha kumele ukuthi ngokuhlatshelwa kwezingoma ubusuphilile kathesi umelele ukuzobonga ukuthi ngiyajabula inkosi yami singiphilisile kukhona ongathethelwa izono lapha zwana-ke omunye umuntu ethandaza mina mfundisi bayamangalisa abantu into ezenziwa ngabantwana babantu emhlabeni lapha ziyesabeka angikwazi ukuthi bazifundiswa mbani kodwa ukuthandaza wani wethu umthandazo womphayi ukuthi Thixo lomusa kimi mina solo laba ukwanisa abantu kodwa umuntu uyakwanisa ukukhipha izigqoko entabeni yezwa uyakwanisa ukukhipha izigqoko entabeni umfazi osabekayo omkhulu ohloniphekayo uyakwanisa izinto esihloniphisayo enzima esabekayo kodwa ungathi kuya lapho uzothandaza uthethelwa izono zakho uyabona egwanye yamela khona ngale emabhentshini kodwa ukubhema igwayi into ehitshayo into elukayo into ebonileyo uyazithola igwayi elifake esikhwameni elifake phezu kwewardrobe elifake khonaphala bezilempize bethi yitshona isimeka kuthiwa yitsheni wathi simoka uyakukwanisa into ezima kangaka engena zima emakhaleni ethimula kodwa uyabamba ngamandla kodwa ukubuya lapha azoguqa impela kuthethelwa izono kuyamsinda nxa ungabona ukuthi ungumoni
umonikazi zithobise. Ungabona ukuthi ngumuzi umonikazi zithobise. uNkulunkulu lothando. uJesu uhlale evulile izandla zakhe elindele abantu abafuna ukuzothethelelwa izono. Lapha kuhlabele 151 kule umthandazo ukuthi wena nawe uNkulunkulu azwe umthandazo wakho namhlanje. Amen. Verse 1. Ngikawukele Thixo ngokomusa wakho. Ngokobuningi bobubele bakho. Mawuhlangula izimpambeko zami. Yehla phela. Verse 2. Mawungihlanzisise kakhulu ebubini bami. Ungihlanze ekoneni kwami. 3. Ngokuba ngiyazazi izimpambeko zami. Nesono sami simi phambi kwami ngezikhathi zonke. Siyabonga. Zwanini izihlobo zami balapha evillage 2A la. Asibuyanga lesonto. Njalo thina nxa sisuka lapha phambi kwamasebhuku laphambi kwezinduna siyabe singelacala. Ngoba asithathanga mfazi womuntu, asithathanga mbuzi womuntu, azange singenise umuntu emanzini, azange sinike abantu iziwatsho, asinike ngabantu isawudo. Kodwa sitshele abantu ukuthi abaphenduke baphume ezonweni zabo, bathethelele izono, balindele ilanga labo lokufa, babuyele kumdali wabo bengelacala kuThixo nakubantu. Indaba kuphela sisiza ukuthi sitshayisa kusasa le message esiyayithiye ebantwini laba balapha endaweni yokuzela. Nangumdala, nangubaba, nasi indoda emadodeni. Wathi nanzelela ukuthi mina ngiyisoni, ngingafa ninje, ngiyemalanga binomlilo. Liyezwa imbadala? Ungazibona wena uyingamula, kumbe unazi mbo, ungaboni ukuthi uyisoni, kodwa imisebenzi yakho emibi oyenzayo ebusuku lasemini ikhona ikunamathele. Uzwe kufa unjalo. uNkulunkulu makuzwele umusa mhlobo wami. Uyabona ukuthi indoda leyo yananzelela ukuthi mina ngiyisoni. Ayitshelwanga ngumuntu ukuthi wena uyisoni. Yaguqa ngamadolo. Yakhuluma amazwi athi, ngihawulele Thixo ngobunengi bomusa wakho. Ngobunengi bobubele bakho. Ngifundela nje benambona. Verse 1. Ngikawukele Thixo ngokomusa wakho. Ukugcile uyathandaza. Ngokobuningi bobubele bakho mawuhlangule izimpambeko zami. Funda nje. Verse 2. Mawungihlanzisise kakhulu ebubini bami. Ungihlanze ekoneni kwami. Ngokuba ngiyazazi izimpambeko zami. Nanto engilifuna. Ngokuba ngiyanjani? Ngiyazazi izimpambeko zami. Lesono sami simi phambi kwami. Zihlobo zami manje ngitshela istory. Hayibo. Ungabamba isono, ungayenzi isono. uJehova uyazithungela esakeni izono zakho. Liyezwa yini? Amen. Ungayenzi isono esi1. Isono leso uyazwe ngene egodini ulokhe ulaso ngane ezulwini uyabungasazi. Okuhle ukuthi buya lezono zakho njalo. Amen. Ngoba uthembekile yena. Uma sizivuma izono zethu uthembekile yena. Uyakuzihlanza kuzo zonke izono zethu. Mntazana usifa ngelanga lapho lokufa. Zwana kuhle mhlobo wakho. Ngoba inkonzo zethu lezi zigcwele umusa, lezinye zigcwele ukuthi ungafa unjalo ungaphendukanga. Kuyabe kungumnyama omkhulu kakhulu. Kuyabe kungumnyama omkhulu kakhulu. Ungafa unjalo uhlaza ungupendeka. Lezi ndamazi upendeka. Umuntu olala lapha avuke lapha, alale lapha evuke lapha. Unjalo kuthiwa lesono sami simi phambi kwami. Ungathethelelwanga izono. Uzahamba emalanga kinomlilo. Akula umuntu ozakulandela kuleyo ndawo. Akula umuntu ozakulandela kuleyo ndawo. Nxa ube walizwa ivangeli wali-ignore ngenkulumo yabantwana banamhlanje, you will regret it forever. Uzazisola ukuthi kanti into lengayenzelani. uDavida uthi lesono sami simi phambi kwami ebusuku lasemini. Isono selisono esithi nxa usifa sibe ijurawo. Yezwa yini? Indlela yasezulwini ngawusayibona ivalwe izono. Ikiculo
Sidala sithi isono ziyabulala umoya zibulale nenyama. Ya? Ake siyabuya lapha sihambe kuEzekiya. Kule verse emithinga kuEzekiya ukuze laba abanena ezonweni. Kulabantu phela abalele ezonweni. Yabazi abantu abalele ezonweni. Kapho indaba ofuna ukuzothethelela izoni. Mahara ngesihle Ezekiya 18 simfundele khona lapho Ezekiya 18 sincede abantu bakithi sincede nabantu bakithi. Right, sikalise lapha Ezekiya 3 kundandele verse 30 verse 17. Ezekiya 3 verse 17. Yeah, 3 verse 17. Ndodana yomuntu ngikwenzile ube umlindi kuyo indlu yase-Israyeli. Ngakho wolizwa izwi emlonyeni wami ubayalele mina. 18. Nxa ngitsho komubi ukuthi wofa ngokufa kodwa awumyalanga awukhulumanga ukuyala omubi asuke endleleni embi yakhe aze aphile, lo omubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. 19. Kanti wena uma umyalile omubi kodwa akaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi yakhe, yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Nalithi verse leli. Aso verse lokudlala leli. Uthiwa wena ochumayelayo. Ngakhuluma ngithi mina tshela umuntu omubi asuke ezonweni zakhe. Wena usufuna ukukhuluma izitori zabomvundla lontelethi. Umuntu lwana oyisifele ngoyisidaba. Aye kufele etshwaleni. Ayikazilizwe abantu bathile singabantu betshwala. Umuntu lwana okhonza amadlozi aye kufele emadlozini entweni ezingaziwayo. Afe umuntu lo ayesikhombeni somlilo. Mina ngizakhangela ukuthi ngabe umuntu wami entendeni ku-village 2 ekhathele ngezolo. Ngacabanga ukuthi umtshumayeli uzamxwayisa njengomguwe. Emxwayisa ukuthi indlela leyo ohamba ngayo baba nawe mama iya esikhobhweni somlilo kayilunganga. Phenduka ubuyele kuJehova olomusa, olothando, olesihawu, othethelela izono engabaneli umuntu ukuthi wazenzelayo. Awumtshela umuntu lowo wahamba wanatha utshwala, bamfakela ipoison wafa, wafela etshwaleni, wafa ekumba amasese, wayesikhobhweni somlilo. Igazi lalowo muntu nxa ekhala egehena ngizalibiza esandleni sakho. Kodwa nxa umtshelile umuntu yalowo omubi ukuthi aphume endleleni yakhe, wayalela endleleni yakhe, bamgwaza emakhasini, wafa ezwile ukuthi uJehova ulomusa, ulothando, uyathethelela izono ngesihle engambaleli lowo muntu. Lanxa ekhala esikhogweni kakhali ngomuntu ochumayelayo, kakhali ngoJehova, ukhala ngobuqholo bakhe. Uyamanga ukuthi kanti ngangenwe kuyini, kodwa uNkulunkulu wathumela abantu bahlabela amasolo, bahlabela izingoma, wathandazwa wayizwa yonke into. Akulanto yamkhuzayo, lento yamnyikinyayo, lento yamkhiphayo ezonweni zakhe. Wasuka lapho wabuyela entweni zakhe ezimbi, waze wabufa wawukhona lemaweni. Ngiyayibona indaba yakhona. Kodwa uDavida asimzwile khuleka ngitsho. Ngicela ukungena ivesi mama segoma lapha. Sizwe indaba yokuthi hayi sithi sikhuluma ngomthandazo wesono. Sifundisa abantu ukuthi nxa ubuye esigodweni lapha esigodweni uzothandaza, ungabuza ucela imoto. Yezwa? uDavida ucela imoto khonapha. uDavida ucela umfazi khonapha. Alo sizwe ukuthi umuntu uyathatha umfazi engasindiswanga ahlale la 2 years. Nxa semkhangela so ebona ikhanda elitshekileyo. Ebona ikhanda elitshekileyo. Umzweni ngangakwazi ukukhombisa ukuthi unje so. Abanye bathaya ngestroke. Sizule mini lapha indaba esabekayo labantu. Ukuthi umuntu otshaya umfazi ngestroke kakwananga engqondweni. Funda lapha abasengoma 3. Sizwe ukuthi indaba leyo yokuthethelelwa kwezono indaba elula okungakanani.
ukuthi umuntu angathi sibili azimisele ukuthi aphume enkonzweni engathethelwanga izweni sithi kunzima khona lokho anje nditshengisile izinto ezinzima asithi khona lapha kunomama oqiza intebe athi omama labana bathatha amathambo abontulo labo lamaqoqo bafake emntwaneni ngoba umntwana nxa ulele so ikhanda linje so ante abantu iqoqo laba lisenza njani lakini umuntu kuyena kusenza njani umntwana kuyabe uqiziswa amaqoqo intambo lamathambo abontulo khonapha bekufake khonapha zanini kimi nina lonke likhatheleyo lelisindwayo saliphumuza uthixo masenzelela umusa Romans 3 sizwe ke lapha-ke ukuthi uJehova ugcwele ngomusa lothando ukuthi umuntu angazifumana kuphela uDavida unjabulisile uthi lesono sami siphambi kwami iba lomusa kimi funda verse 24 verse 23 ngokuba bonile bonke bengafinyelele ebukhosini bukaThixo verse 24 bethethelelwa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlenga okukuKristu Jesu. Yesu uthi bathethelelwa njani? Bathethelelwa ngesihle. Angisho awakho ikuzibona ukuthi mina ngingumongikazi. Mina ngiyisoni. Angisho izono zami ngafani nje ziyangibulala zingisesogweni somlilo. Sengizwile ngothando lukaNkulunkulu ukuthi uJehova uyangithethelela ngesihle. Ngafuni imbuzi zakho, ngafuni inkomo zakho, akafuni lutho lwakho, ufuna inhliziyo yakho edabukileyo. uJehova useduze nabo abaphukileyo enhliziyweni, aze abasindise bona abaphukileyo abadabukileyo emoyeni. Umuntu angazibona ukuthi njalo abe sebuya ngaphambili ethi ngiza nginje Thixo wami, ngicela ungithethelele izono zami. Ngiyakhumbula umama lwana owahlangana noJesu emthonjeni. Ngiyakhumbula umama ahlangana noJesu emthonjeni. Wena madoda amangaki umama lwana? Wena madoda amangaki? Mhlazana ehlangana noJesu wayindoda esingaki? Esi6 hayi. Impilo leyo baba. Uyazenzisa umuntu lo. Akhomba indoda eyi1 ingamsuthisi. Akhomba number 2 angamsuthisi. Noma mude, noma ukathana, noma umfitshane ngamsuthisi. Akhomba number 3 engamsuthisi. Umama lo hamba nenhlanhla ukuhlala noJesu bangakamgwaze emadodeni abantu. Ngiyabona ukuthi isono siyabulala umuntu. Umama lona kwathwe isono esenkaluko nobufeni. Kolilanga ingonyama kaJuda esizwe abathi abayihlabela lapha ukuthi yesukume yathabatha incwadi yathi ufanele wena ukuthabatha incwadi nokuyinabulula nokuyibheka ngoba wahlatshwa umhlaba ungakabi khona wasizuzela ukuhleba okunaphakade. Umama lona esesiya endodeni yakhe e6 hayi le6 ayitho yoyithi endlini esiya kukha amanzi. Wahlangana noJesu. uJesu wabone kude khonale ukuthi umama lwana womile lwana. Ubelokhu engena nani indoda esale womile. Zwana mhlobo wami, akulanto emhlabeni ongayizuza uthola ukuphumula ngaphandle kwaJesu. Akulanto emhlabeni ongayizuza uthola ukuphumula ngaphandle kwaJesu. Ungazi ukhombisa ikhiwo. Uyalazi ikhiwo? Elivele eAmerica. Wezwa elileframathina. Uyaqina uzibopela unithiki waleliyana ngoba la kumele kungena uJesu uthule ukuthi zwi umama lo uJesu yakukhamanzi so uJesu wambona wamkhawukela wathi mama ngicela ungathisa amanzi yena wena wasebona indoda esi7 ebona uJesu wasebona indoda esi7 waqala ukukhuluma izitori wakho ngalamsebenzi waqala ukuya Juda yena unjani hanga vele umfazi ngeke umkhombisa uyabamba bamba izinto ongalamsebenzi yena kufuna angisho elahlisa kodwa njani ekufuna waqala ukukhuluma izinto wena ukhonza ngane manje leso sonto mama ivangeli isinga lezinye uJesu uyabona umama lo uyamphuzela wathi mama ngabe uyakwazi ukuthi ukhuluma nebani Yabuteleki mamanzi. Umfazi lona wathi Nkosi yiphe lawo manzi. uJesu wathi hambela izindoda yakho. Lafika lathi khakha. Wakhumbula amadoda amangaki angu5 lana. Wathi manje ngizabiza abantu. Ngiyabiza uKhumalo. Ngiyabiza uDube. Ngiyabiza uNcumalo. Ngiyabiza uNikayaro.
sabani. Wathi Nkosi, anginandoda. Nkosi, anginandoda mina. uJesu wathi mame ukhulume kuhle. Uthokahle mama ukuthi kawunandoda. Zwana mama, ngizolakani indoda oyithiye endlini. Asondoda yakho leyana. Hawu mama wathi umgomo. Wathi bonini kwani ngizobona umuntu onjena kwami konke. Awubheke umama lwana. Awubheke umama lwana. Wathi umgomo khona lapha. Ungangizwi ivangeli mhlobo wami. Noma ujiya amabhiya endlini. Awufiki waqedisa. Nxa ubuyele girlfriend usithi liyahlangana lapha etendeni. Uyathi uphume lapha umuntu othi sis, sorry. Bengingakwazi mina, bengingakwazi. Abantu bakhona bathi ngabe kuyaba ngazi inkonzo ezinje so. Atafonele i-girlfriend yakhe. Ethi siyahlangana etendeni lapha. Sorry. Lapha kusemthonjeni. Phezulu amanzi okuphila. Umama lwana wathi wasuka wathi umgomo. Wafika indoda nalisithi ngemva kwesivalo. Anto nxa ngasondoda yakho la iyabidlalise sama. Wayitholi ngemva kwesivalo. Yakho igijima. Phuma kathesi khona. Phuma kathesi. Awubani indoda ibopha ibhruku iphuma lapha. Umama sejabula. Izolo sezithethelele. Uye wavusa ikhorasi leliyana. Ake liliphinde nini elithi ngiyajabula. Ngiyajabula. Awubheke umama lwana. Akuna mama watshiwe lapha. Hayi mama. Akuna mama honest nempilo yakhe yini lapha. Akuna mama oluguruva lapho liselo lezolo zakhe zingakathetheleli. Akaze sifike endaweni okuthi akula sela, akula guruva, akula mthakathi, akula labana bafana labana abathi ngempongo, labazofana nje abempongo labantu. Ade ngabona unkazana ubula sekhruka so, ngabona inkazana sekhruka so. Akula bafana kanjalo khona lapha. Ivangeli liyamangalisa. Inkinga ezezinye. Umama lami useparadise so. Umama lami useparadise so. Wathi wathethelela izolo zakhe. Wathethelela izolo zakhe. Elami iBhayibheli angitsho lapho. Angizwa futhi ukuthi umama lami watholakala indoda futhi. Angizwa futhi ukuthi watholakala indoda futhi. Kanti useparadise umama lwakhe. Kuba ntambama ongazibona ububi bakhe, ongazibona ukungcola kwakhe, ongazibona ubuthakathi bakhe, nobuguruva bakhe, nobutsosi bakhe. Uhlala lo baba lo mama endlini kuwofika induku. Ilale lonke ebhedeni alikhulumisana. Ihlala lithobelene njengenyathi esifuna kulo. Lihlala umzumama esithi nabanhlabela abantu abami. Abandivi ndinofira pano. Ngakho inabo umuntu ongaziduka amakhwapha abona mina ngiyisona ngingumonikazi abuye lapho inkosi yakhe imthethelele izolo. Hayi ivangeli liyamangalisa. Sefuna ufunda ivesi lokucina. Mana ngafundi ngingakafundi ivesi lokucina nje akuna majaha abazimpongo lapha. Mina ngahlangana nevangeli I was 21 years. Wezwa. Nganginezithombe zamankazana, lencwadi zamankazana. Engangizibala so ngiziduduza ngazo. Wezwa mnawuzi. Ngazibala so ngiziduduza ngazo. Kodwa uhlupho lapho ngasithi ngabona inkazana futhi ngiyibhalele incwadi. Kodwa ngiyani incwadi engengulayo. Uyabona umthwalo phakathi lapho. Uyabona ubuzima obuyele phakathi benhliziyo. Awungeni inkazana lapho noma ingaba isikabhobo lingathandana omuza nathi poison one day. Bese kutshela ukuthi azakufuni. Wena poison. Bese kutshela ukuthi azayifuni. Ngahlangana nengonyama kaJuda. One time, I want 2 days. One time. Ngabe ngisathatha uzincwadi lokhuyana. Ngathatha amaphoto lokhuyana. Ngathi ngimvrope enhle kakhulu. Ngamthumezela ngabhala i-address yeMagwegwe. Ngayisewake khona. Ngisewake khona. Umuntu wakhona ngingahlali naye futhi. Ngiziduduza ngencwadi langezithombe zakhe. Ngabuyisela ngabhala incwadi ngakusesahamba e-post office. Uvangeli selingenile. Besala nginokuthula enhlizweni yami.
ngilijaha ngaphila ngilijaha uyabona ngilijaha ngaphila ngilijaha uyabona ukuthi kuyasebenzeka ngendlela uJesu Kristu ngihlangana nabo sisa zakhukhu bafana ngizobapika nyabuya nje ungaletheshu ngizofelethele wazi uthethelwa lizono zakho la izongela iyasebenza namhla ngesihle akuna mbuzi zakho ezifunekayo akuna nkomo zakho ezifunekayo akuna nkukhu zakho ezifunekayo woza lenhliziyo yakho zwana ivesi lokucina lapha kuLuka zwana ivesi lokucina umthandazo wesono sithaywe abangakathandi ngoba inkonzo ezihambela apha emini zesame kabathandekwayo nade bekhona bayekuthi wazanini kimi nina lonke likhathele izono ziyamhlupha umuntu zimthwalise nzima kodwa umuntu lokhu engakwanisi ukuthandaza nina bafana ungabona inkazana kunesikole esifundisa ukukhombisa amankazana sikhona esinafuna ukukhombisa wangahlangana nayo kuba automatic kodwa lapho esiguqweni liyafika livala imlomo hayi uNkulunkulu malisisi lapha lishuthi kakula mama lapho yisoni lapha oyi-1 kuphela njengomfazi wami oweSamariya lapha-ke esicina khona kuLuka lapha ungabona usehlulana le ivesi lesicina ngayo hayi lelana ivesi esilibale ngalo kweZekhiya ukuthi hayi ngalikhulumile likhathi umameza life is about choice life is about what choice noNkulunkulu afuna abantu abazikhethelayo ngibekile phambi kwakho ukufalani nokuphila manje iBhayibheli lami esiline answer khetha ukuphila ukuze wena nemuli yakho nisinde lapha kuLuka esicina khona ngizwe-ke a prayer right kalisela kuvesi sizwe umfana lo esebuyela kuyise lapha 15 right kalisela kuvesi verse 14 kalisela verse 14 right sesonde nanti verse lokucina liyakwazi ukuthi ngifuna ukuyinceda lapha ngadala nani bathala indawo le ukhulunywa ngabafundisi le asondawo ukuthi uyakuyiguqa usubuza ukuthi uzuzeni kazuzana lo lezo asondawo ekhona lapha kufuna umuntu odabula inhliziyo ohlela izono zakhe ehliziyatana asizweni ivesi elizasigayida angitsho sizwe isempu nxa ubuya lapho uzobonga uNkulunkulu hayi bona ubuya lapha kuphela uzodlala ulungisela abanye kopa abanye nxa ungafuna ukukhonza mama hlala ebhentshini khonapho ugoqa izandla ubhala u4 hayi kwalilanga uzamfonela uNkulunkulu hayi umtshela ukuthi ngicela ivuselelo sengifuna ukuyathandaza uyezwa uzamfonela ngathesi ngicela ukuthi ungaphambanisi abantu abafuna ukuthethelwa izono funda ndebe Luke chapter 15 verse 14 verse 14 seyiqedile konke kwaba indlala enkulu kulelozwe waqala ukuswela 15 yaya yatholwa umuntu walelozwe wayithuma ezweni lakhe ukuzalisa izingulube 16 yafisa ukudla amakhasi adliwayo izingulube ngayiphiwanga umuntu 17 yaqonda yathi ziningi izisebenzi zikababa zinokudla okuningi kepha mina ngiyafa ngokulamba 18 ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye baba ngonile ezulwini naphambi kwakho hayi bafundisi yawazi asitensha ngithandaza mina ngibona ngiphelela lapha right lapha sibona umuntu othe nanzelela ukuthi empilweni yakhe awuzange ukuhambe kuhle liyezwa imadala empilweni yakhe awuzange kunjani uNkulunkulu ngasawona ngoba kuthiwa bonke bawonile nje lathi sasinjalo asizalwa sijhumayela ukhona otsho njalo umlawuzi angitsho but sasesisizwa ivangeli njengoba ngitshele lezi izono zami ngitshelanga zonke angitsho ngitshele ezenkanuko ezibamba abantu abatha kakhulu yizo lezo ezidonsayo umfana lona wasenanzelela ukuthi lapha sengonile la esengikhona usamanga kuhle wafisa ukudla amakhasi engulube uyakwazi ukuthi utshole khona lokho ngumuntu obamba intambo so lezo othi nxa sephakathi kobunzima ekhomba abantu abangu4 wazala umntwana umntwana abe sembuza ukuthi na ubaba ngubani inyembezi zehle so athathi umuthi wamawu umbo wamakundwana athi so anto yafisa ukudla amakhasi engulube uzafika usathana
ziswala impilo yakho yonke. Kodwa umfana lo wasibongeni bathandekayo. Manje wena ukethatha intambo so ayifake phansi. Athatha intambo faka. Wasesithi ngasi into ezayenza. Nasengibuyela kuba. uNkulunkulu nguThixo wethu onothando. uNkulunkulu nguThixo wethu noma ungumongikazi noma wabulala umuntu wamudla wampheka wabezana. Ungabuya kuphela ini ubuya ngendlela wena umfana le ziyathethelela izolo. Umfana lona wathi ngiyasuka ngiye kuba. Ngithi ba ngonile ezulwini nasemhlabeni. Manje ngikutshela esenza lo mthandazo wayengekho esigukweni. Ngiyezwa yini? Wayengekho esigukweni. Wayehlezi njengawe intambo afuna uzibophela ngayo iphansi. Wasenazelela ukuthi uNkulunkulu wakhe wambona. Ngamanye amagama wakhe wamsindisa ngamazwi akhe. Ukuthi ngiyasuka ngiye kuba mina ngangifika esigukweni. Ngiyafika kuThixo ngiyabonga umusa wakho. Uyezwa yini mzala mhlobo wami? Ngangifika esigukweni yathi Jehova ngiyabonga umusa wakho. Ngoba ukuphenduka lokulahla izinto usulahla khona lapha. uNkulunkulu wayemkhangela umfana lwami. Bese izinto yokukhohlisa umfana lo. Mandula ngamazwi akhe khulume khona lesidulwini egangeni. Esemaratha secakile izolo ziyabulala umuntu. Abantu bona babacakile ayisekuthi baswele ukudla. Ukhulumile umlawuzi. Nawuthi uphambanise ukuthi lokho ukudla kwethu akumnandi. Abantu umlawuzi ukhulumile wathi madoda ngasi sithi asambeni siyekudla lapha. Umuntu uyabethira isi yakhe lamaphudingi ngani. Ukudla lapha ngikuzithobisa kuphela. Kodwa phela umuntu ucake njani? Khangela ifesi yakhe ngani inyathi liyana ekhuthwe ngomphuka. Kabanjabulo okumenza benjalo izolo lamathala lana enzayo akalale kusuku kuphela uthongo buyaphela. Awuna kuphumula nawatholanga izolo. Kufanele ucabanga ukuthi wangadli rice wangaphiki rice nalo. Wangaphiki rice ayidlela lo. Kodwa umuntu onjalo esiyakudle inyama. Umfana nawo kuyehla ndebele. Sikambela umfana nawo. Amen. Amen. Siyahlabela 81. Right, verse 19 ndebele. Uncede. Funda khona. Verse 19. Yes. Verse 19. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Yawuzona esila spray. Umthandazo womuntu. Yenze ngibe njengezisebenzi zakho. Verse 20. Yasuka yeza kuyise. Kepha isekude uyise wayibona. Awuzalwane sesiyucileni. Ngoba nobona uNkulunkulu ukuthi umfana lona namhlanje yamsindisa. Ukhona apho. Usindiso kalenzakani nxa umuntu lapha mfundisi. Ngangahleka indlalise phansi. Mina ngazi ukuthi umuntu uyathuleka ekhona phansi. Yikubona abanye noma inkonzo isaqhubeka angabona ukuthi sokuquphukile. Lakela bona umuntu afuna ukubekela amaqanda. Andithele sakhulele ekhaya. Nxa ufikile kwempuku sifuna ukulahla iqanda. Iyangena kitchen bayiphothi. Ikhona siphameni bayiphothi. Ingene lapha iyalichika ngeselathe. Iyalichika ngeselathe. Ungayichika nje isikekeze sithi ke sokuphumile lokhana. Ekade kule kuzini. Kunjalo nomuntu ozothathela izolo. Uyabe vuthwa kudala. Uyabe cela kudala umthandazo wakhe. UThixo wayibona ukuthi isenyanyeka, isesaleka, imarathantini. Ikhona wathi umntanami lona. Nokunjalo umuntu kaThixo yena. Nokunjalo izolo sesukugugudile zakudla. Kunjalo wazinjalo. Ungaziyenza into yolutho. Na umfana ebuya ndebele. Seku 21. 21. 21, yes, 21. Yathi indodana kuye, baba, ngonile ezulwini nangaphambi kwakho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Verse 22. Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe, khiphani ingubo enhle, niyambathise, nifake indandatho esandleni sayo, nezicathulo ezinyaweni zayo. 23. Nilethe ithole elinonileyo, nilihlabe sidle sijabule. 24. Le ndodana yami ibifile, seyiphilile. Zwana ndebele usamile. Nxa umuntu esenza izolo, nxa umuntu ungumongikazi, ngale izulwini ukuthi awunjani? Ufile yiko nje ukansela igama lakhe kalikho futhi ngani. Engafa kuphela bayakhangela igama belithole lingekho uye esogweni somlilo.
kuthiwa ibifile seyiphilile seyitholakele bisalini ithole. Ngubani namhla ongayakudla lathi ngale isapha sijabula? Ngubani ofuna ukudla lathi isapha sijabula ngale esevela lapha endaweni leyo? Uyazi ukuthi isitolo sakho sabe simnandi njani, kodwa ungasidla khona ngalo kulamacala abantu awenzileyo, lembuzi zabantu azitshontshayo, lenkukhu zabantu azitshontshayo. Singaze sikumnika umgalo lerayisi befaka inyama ezingutheni, uyabubambile so inyembezi zikhala ngoba amacala akho lezisu zakho azikhiphayo nalento zokwazenzayo nabantu ababulalayo nabantu abachayayo. Umgalo wesandla lona asoze ukududuze, asoze ukududuze noma inyama ezingutheni. Nibani ongashuka namhlanje aze kuba athi Thixo yiba nomusa kimi naso. Uyise wabona ikude wamgijimela wamanga wathi nansi indodana yami kade ifile. 181 icilo sifana ngalo. Ngubani ongabona uNkulunkulu lapha lapha sifuna ukungabe bazadlala namhlanje ngifundisa uzangibuza ngihamba ngebhathi ethi ngigqotha abantu esiguqweni. Ngifuna umuntu obuya njengomuntu loyo odabukileyo ozisolayo obonayo ukuthi mina izono zami ngafaninde ngemalanga kunomlilo, kodwa kuthiwe khona uJehova ulothando ngabaleli muntu. Uyasimfunayo namhlanje la isiguqo asosomuntu wonke, asosomuntu wonke nambe ngesabani ngesomuntu odabukileyo enhliziyweni ofuna ukuthethelwa izolo asimene ngezinyawo. Yisi isiguqo kuphela esivuliweyo kuphela lapha. Lowo uzogijima lapha ezofleka lapha esithi yini lapha abesephuma sekhamba asithi ngabe ngasoze kube nomuntu ogugileyo ofundisa ungashoyo mhlawumbe uthethelele for ukuthi ngibhale isiguqo nami, kodwa singathola umuntu obuya ngale ndlela ethi ngiyakusuka niye kubaba. 81 Baba ongcwele Musa
bayo nangana kule bametangaza nangana kule jovi ya kulela nangana kule Yesu ya vuma nangana kule mafuta pewe ya vuma hayo la pesa makosi na kituru wa kwetu na kituru wa mama na kituru wa kanisa unasalia sana zako unasalia sana zako unasalia sifa zako unasalia sana zako uvumu Yesu na mama ukweli Yesu uvumu Yesu uvumu Yesu wa kizio ukweli Yesu wa kizio uvumu mdomo wako ukweli Yesu wa kizio haleluya Yesu haleluya kama mtumelike mtumelike wetu mtumelike baba yetu mtumelike mama mtumelike asasi mtumelike wale ndio kula itua nisikatisa dula kandaza umakanelibina kandaza umakanelabane umabelawale kandaza kani utetewa masono uti Yesu tetelela tipatetelela misoni yavuma ujesu yauza utakaza yesana sivumayo siyabonga baba siyabonga Yesu siyabonga izi lako siyabonga wewe tetelela baba zalamuja Jehova zalamuja Yesu tetelela nangana mulika ngombe vuma nangana mulika ngombe vuma nangana mulika ngombe vuma nasema mulisiza vuma tetelela baba nangana vuma Yesu